Iyo uvuye i Kamembe umujyi w'akarere ka Rusizi bigusaba urugendo rugera ku masaha 3 n'amaguru ukagera i Mibirizi. Mibirizi yarizwi cyane kubera ko ari imwe muri paruwasi gatolika z'Ubukombe, aho ari nayo yabyaye izindi paruwasi gatolika zose zibarizwa mu cyahoze ari Cyangugu. Abatutsi baho batotejwe guhera kera, bamwe barameneshwa abandi baricwa. Ariko bigeze mu mwaka w'1994 ubwo genocide yakorewe abatutsi yatangiraga, abatutsi bari batuye Mibirizi no mu misozi hakikije nka Rubona, Muhanga, Kaboza, Runyanzovu, Kigurwe, Matari Mutemasi, za Nyakanyinya, Cyato, Kabumbwe, Hamunyinya, Rukunguri, Kimbagiro ndetse n'abaturukaga muri paruwasi ya Mushaka n'ahandi henshi, bibwiye ko uwahungira mu ngoro y'Imana ntacyo yaba kibaye. Nibwo guhera tariki ya 8 Mata mu 1994 imbaga y'abatutsi yatangiraga guhungira Mibirizi bahizeye ubuhungiro. Nubwo kuhagera bitabaga byoroshye kubera bariyeri zabaga zikikije paruwasi gatolika y'Mibirizi, cyane cyane nko ku ngoro ahari hazwi cyane nk'aho abantu benshi bahuriraga mu busabane butandukanye. Iyo ngoro yahindutse indiri y'interahamwe, cyane ko wari umuyobozi wazo ukomeye uzwi mu cyahoze ari Cyangugu bandetse Duwari ariho yaremesherezaga inama zateguraga ubwicanyi. Nitwa Kayura Vedaste, utangira guhunga nageze hano ku tariki ya 13 twinjira mu gikari kwa padiri, baratwakira baratwandika. Tukimara kuhagera ku iyo tariki hahise haza igitero giturutse muri centre ya Ngoro, kiyobowe n'uwitwa Ngangura Celestin bahimba shitani, kiyobowe n'uwitwa Gaudiyoza wari umucuruzi, kiyobowe n'uwitwa Dominico wari interahamwe yabanditse ikomeye, kiyobowe n'uwitwa Mitwe ibiri yari umujandarume, ndetse n'uwitwa Conseiller Pakome, n'uwitwa Pafrodite, n'uwitwa Kaboyi, n'uwitwa Mariko. Igeze ku tariki ya 18 nibwo guhera mu gitondo haje ibitero, ariko abatutsi bakomeza kwirwana nk'uko byari bisanzwe babisubiza inyuma. Bigeze saa 9 ubwo ari sous-préfet yazanaga n'abajandarume ndetse n'interahamwe bitwaje intwaro zikomeye, binjiranaga impunzi babicisha intwaro gakondo, bakora ubwicanyi bukomeye. Uwageragezaga gucika wese ntiyarengaga umutaru, kubera ko burigadiye uzwi ku izina rya Munyoni n'abandi bajandarume bari bafite imbunda buriye ibiti, ushatse gucika wese bakamurasa. Iyo tariki ya 18 z'ukwezi kwa 4/1994 yarangiye hano imbere mu kigo cya paruwasi aho impunzi zari ziri. N'iyi mihanda yose ikikije paruwasi ndetse n'iyi misozi n'amashyamba byuzuye imirambo y'abantu bishwe. Ku itariki ya 20 Mata umwaka w'1994 nibwo interahamwe zaje zitwaje urutonde rw'abashakwaga, higanjemo abari barize, abari abacuruzi, bari baragiye bisha ibitero byabanje. Abatutsi bose bari barahungiye kwa padiri bicazwa hasi nk'amatungo ategereje kubagwa nako kwicwa mu mbuga iri hagati ya parikingi na biro z'ubukarani. Barahamagawe baritaba, batangira ku muntu wa mbere bahamagara, agahaguruka agasohoka nkaho ari uko agiyemo. Abantu bari baramaze kwakira ko nta bundi butabazi buhari uretse kwicwa. Ubwo bwicanyi bwarakomeje, bakomereje ku bitaro bya Mibirizi, niho hiciwe abaganga b'abatutsi, abarwayi n'abarwaza, babica nabi, babajugunya mu cyobo cyari hafi ishuri ryitwa Apemi. Iki cyumba cya radio niho abaganga bari basigaye mu bitaro bageragezaga kwihisha, bakihisha mu cyumba bita chambre noire, niho bihishe kugeza ku iyo tariki babashuka ko haje perezida ngo yatanze ihumure, bituma basohoka baricwa hanze. Tariki ya 30 z'ukwa 4 mu 1994 nibwo interahamwe ikomeye yitwa Yusufu Munyakazi, ubwo yari ivuye kwica mu Bisesero,
akanyura i Nyamasheke ndetse n'Ishangi, yaje imibirizi, maze we n'interahamwe ze mbere yo kwica abatutsi bari barasigaye imibirizi abanza kubacunaguza, maze interahamwe yari kumwe nazo zirica kugeza ubwo zisiga imirambo yuzuye imbuga ya paruwasi. Hari abatutsi bamwe bageragezaga guhunga bagana mu cyahoze ari Zaire, bamwe byarabakundiye, abandi bicirwaga mu nzira. Babifashijwemo na Sibomana Siriro wakoze umurimo ukomeye wo gufasha abahungiraga mu gihugu cy'abaturanyi. Uko birone ibyambu byari bitatu. Hari icyambu kira mu nzira igana i Nyarushishi, abatutsi bageze ahitwa mu Gatandara, hazwi cyane kubera ubwicanyi ndengakamere bwahakorerwaga, cyane cyane ibyo kwica bahungaga bagakurwa nk'ibice by'imibiri ndetse bikanaribwa, barahatoterejwe. No muri paruwasi ya Mushaka niko hakorwaga ubwicanyi bukomeye, aho nk'uwari burugumesitiri wa komine Gishoma Nkubito 𝗃𝗂𝗃𝗃𝗃 yashishikarizaga interahamwe kwica no kumaraho abatutsi. Ahazwi cyane ni mu makambi habereye ubwicanyi ndengakamere, habaga bariyeri yahuzaga segiteri 3 arizo Ntenyi, Rwimbogo na Gashonga. Abatutsi bose barokotse bakusanyirijwe i Nyarushishi, abenshi bayicirwa n'indwara zitandukanye. Uwajyaga gushaka inki wese ngo abantu basubiye mu buzima bwabo, leta y'ubumwe ibafasha kwiyubaka, ndetse abana benshi bariga, abari inkomere baravuzwa, ubuzima ku banyamibirizi burasagamba.